U istoriji hrišćanstva nije zabeleženo da se na obalama jedne reke sagradilo toliko crkava i manastira kao što je to učinjeno na obalama Lima. Na svetim vodama Lima, na njegovim obalama, od izvora do ušća u reku Drinu u doba našeg Svetog Save, a i posle njega, po narodnom predanju podignuto je negde oko 70 crkava i manastira. I uglavnom u toj nemanjičkoj nisci zadužbina jedna je vekovima privlačila posebnu pažnju. To je bila Sveta Kumanica, jer je na neki način predstavljala oreol srpske duhovnosti ovde u ovoj našoj raškoj srpskoj zemlji. Prvi pomen o manastiru Kumanici nalazimo u Kruševskom pomeniku iz 15. veka. Nakon toga manastir Kumanica se pominje nekoliko puta u 16. i 17. veku. Manastir je najvjerovatnije zapusteo u 18. veku kada su iz njega odnete čudotvorne mošti Svetog Grigorija Kumaničkog čudotvorca. U starim srpskim zapisima i natpisima piše da su se prilikom rušenja crkve mošti koje se nalazile u jednom drvenom kivotu ovde u južnom delu crkve, deo krovne konstrukcije pao na taj kivot i mošti su se prosto razdrobile po celom ovom podu i tad se je počelo sa prikupljanjem čudotvornih moštiju Svetog Grigorija Kumaničkog čudotvorca. Jedan deo njegovih čudotvornih moštiju dat je na čuvanje jednoj porodici Simeonović ovde u Bijelom Polju, gradu najbliže manastiru. Nažalost, do dan danas se ne zna šta je sa tim moštima. Jedan deo je dat na čuvanje u manastiru Dragović u Krki u Hrvatskoj, a ostali deo je pohranjen ovde u oltarskom delu manastirske crkve. Manastir Kumanica je isceliteljski manastir. Mnoga isceljenja su se dešavala kako u starini, dešavaju se i ova naša današnja vremena. Samo da pomenemo neke. Ovde iznad manastira Kumanica ima jedno selo Vrbnica. U njemu je živeo meštanin Milan Šebek. Pokojio se. U mladosti je oslepio. Ovde je našo isceljenje, progledao je. U manastir Kumanicu dolaze i bezdetni supružnici, ako bi tako moglo da se kaže, čuvena je Kumanica po tome. Dolaze oni koji nemaju dece, čitaju im se molitve i mnogi dobijaju utjehu, dobijaju porod. Evo skoro posle 300 godina u manastiru Kumanici čuju se zvona, došli smo i mi monasi i svakodnevno se služi sveta božanstvena liturgija. Još samo da dodam, u obnovi manastira Kumanice učestvovao je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije iz Beograda i narod iz ovih okolnih mesta i pogotovo narod iz Bijelog Polja. Oni su dosta vezani za manastir Kumanicu, kod njih postoji to verovanje, tako da ako ne mogu da odu pod Ostrog, slavu milost, oni dođu u Kumanicu, isto je kao i da su bili kod Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca.